Nah, kada boleh kak na pajoh ke pungalatala wani dari Mekah ke Palestina pemendrek tarima sempaja mita suruga mita neraka. Siapa mulao wani mana? Siapa mungkah yololong po pak jarangnya. Maka dia Abu Jahil melomuko pawi ko pasipulung ko tahu. Maka dia bitatina na iya narutak ka jana kapeko caya ko pasipuluh tahu. Tau pawi. Maka dia Abu Jahil melomuk pawi ko pasipulung ko tahu nah kada iya. Deto na pakai nguat Abu Jahil masuk mangobi telu misulapa non regora si puluh mana ko pak kampung angka barita melo yang kalinga pole langi cinampak na si puluh tahu si pulungi maka iro nabita mendre si di onram matandre aga na pagau mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina ata metepena pungan Allah Ta'ala ke hadir iro agagai kumatandri singaranna amu mitalak dan ipurana kajajiang tul yang kalimupi ngerang iya peristiwa Isra Mirajat na nabita si sebunya pada tu 40 tahun purana kajajiang ilatu iwaning kalimupi ya paringerangan nasabak liwa mimotua tandrena singaranna irona poliangi nabita poli mamiraja agro itu sempajangi ya sempajangi si di pakak kasa iwat din napake tahu si sumpu si bapu Allah Ta'ala liwat tu dena panamiraja nabita de pagaga pakak kasa napake te si sumpu si bapu Allah Ta'ala ikomelo mas sompa mapasandre jolo angkaloko aju lopoe aju malopo ko na iya podangi pung Allah Ta'ala wah angkaloko batu lopoe angkato mabua patung 365 patung nagatun ko kabay aswaso lain na sumpah baja lesi baja matemu si tahu toli lelep pun iro waktu na depa namiraja nabiter anabita na yutus untuk melo pakai nggak tahu linoy tapi waktu iro 10 tahun lebih 10 tahun lebih napake nabita untuk mursu itawe supaya si sumpung pung Allah Ta'ala nade panagan na siratu tahu tama salang amuyiro tamay siratu de nagan na siratu tauro ia manatomi degagay pangkana degaga duina degamangkay nasangite cundek ke manam nih maka dia tinda nabita iya gaji romape yang tahu gamatojo pung Allah Ta'ala sendiri mengakui maka dewa tiro nabita de panapol bate na berjuang apa angkamu pa tahu narannuang yaitu amurena italla Abu Talib si babainena italla Siti Khadijah kau bermat dan nuang Siti Khadijah mega gaganna sogi na capuri agagana untuk mengkoksoki agamanya
Abu Talib di penatama selang tapi newai dakwa mokunur ya kuang kata macam iya panewa. Iro tahu iro 2 tahu natuangang gangkan natung kepungalatala lega itawi 2. Mati Abu Talib, mati itu Siti Khadijah. Di negara nunrui madan nuang. Mapatujungi lokko Taib, pangkamure nokor apan nasakif, telu mapadarani matanre mana pangkana, yana nalalangi asirapul na 3 kilo menre lautan na kota Mekah. Latu yase yasuro lalumi deni tarima irimpaki batu ia mana napaja panrasa-rasi tawe maliwo menyeku perbatasannya taman di tanah Mekah pemang napapaja terimpaki batu nabiter lepan ni bura-burai utuna apa angka batu sidikan utuna gangkana macolo darana neng kalingi tanai makadupan nupan na tiki kak darana Muhammad lau giling alaiku matemana tetoib. Malada makanan na nabita gangkana natahangi rodarero aja namiti. Napana sepumana kuale na gangkana panumana darale na nabita. Angke malaikat Jibril Muhammad nasuruh ka pungalatala nono mewai ko agar muat danuk ko ya. Maka dia Nabi tadi tu gaga seding apa tak tambah ni pengalaman Nabi ta maka dia ko agama mi perjuangkan aja ni tahu ya renung pengalatala bang ya denungi di malaikat Jibril angkat nakar dia tu gaga sedih wak denung ko ini maka di malaikat Jibril angkat tutumu mak darai dia kamu melo suruh ka Makkah bulu rupa tapai ro tempat zaman aja iya mimpi na pakua ka rupa dini semakada anu madecing bawang balima nak millo doang ngi sari komi nakan na hidayah ya kotani alena anak napa kotani anak na apo napa di napaturan nabita ya naro nali supe matana Mekah matangangil liu-liu okko yawana jumpi ulawang teh hijir Ismail ya kogi maka di batu masaleko ugi mana maling yasa ngir batu masaleko okro liu-liu telu si bawah pengelut tali siwa pengelut tabas maka di guru ta kali sidendre manawa-nawa si pali apa isa kali pamula ke gani dakwa pada dia atau paturungi okro liu-liu maka ngului di mana maka di pungala taala Jibril si bawa ko Mikail pacutoi Israfil no ko mualanga atakku Muhammad penrek mai upatari mai yang ipakak ka sa wading na pakete si sumpu si bapungala taala sinampak kano Jibril telu si bawah maka dai malaikat Jibril Mikail nasuro ki pungala taala malayatanna melo sita iya na dena cocok sita atai na puenge ko macarepai atai ya maka dai malaikat Mikail jadi aga pale patujumu Jibril nak kada ibisai jolo atinna Muhammad maka dai Mikail agan na melo bisai na dega aga carepana atinna Muhammad beneng angkarota amoci ditapti okko atinna Muhammad makoko capu mana tai Taib mate mana tu coba nang karota ilalang atina maka dia malaikat Jibril de amo mapacing itoi nah yana tu ampai kotomelo masam pajang mo mapacing ajen ne toi pura ki dio pacing masabu masampo melo ki masam pajang ajen ne ki jolo la salata liman la wudu alahu digaga sampaja ko dega jenni leolon ibu-ibu lagi mau puran bisa balena mapacing pasti na bisa isara monrin na to mau mapacing itu na poji pungala taala mapacingin
Yana tu ni pui arona nabita ipasu atinna napai pagesai wa samsam. Ipagesai denai bisai. Ya ko bisai anu macarepa. Tapi ipagesai wa samsam. Magi ni pagesai nasaba iya wa samsame meloi ipak baraka mancai pak bur letuk kamat lino. Jadi pagesai napai palisu pe mau samsam mo konrona. Nah itu kan mancai pak bur letuk makokoy. Letuk kamat lino. Maliwasa kita minu wa samsam insyaallah lanyak liwasan. Pak burah. Nah, ilampa-lampa atinna nabita de gaga rota mosi ditati de to gaga. Ikapu napai bawah. Nah, irwatun nai bawah dena langsung ipendre. Tapi ibawi jolo loko Palestina. Aga gunana nai bawah. Na watwero si lampu ni tanah Makkah si bawah Palestina Sidratul Muntaha. Maka si dibawa jolo ke Palestina. Maka dia guru ta melo ya cinrolai nabita terutama masalah sempajang. Bendengi langsung ipendre degaki mulai macinrolai. Tapi nasaba pungala tala makibur syariah. Ipajok ke jolo nabita dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa napai pendre tarima sempajang. Makotoni rodi umakna ia komelo ki mas sempajang terutama sempajang 5 waktu riwatu din tetap sempajang jok ki jolo lo masigi dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, dari masjid ke masjid napaki pasilin narang sempajangnya begwaniro nabita contohkan iloko ini. Nah, sini no masalah malabing kadregan karena maka ada pungala ta'ala wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Nigi tau turusi pungala ta'ala dan yasurona tau pakala lupui. Sampajang itu pungala ta'ala suruki. Nah contoh kami nabita. Tanya nabita suruki mas sampajang. Nah lemi contoh. Maka berarti mas sampajang nih. Pungala ta'ala suruki. Ya ko mas sampajang nih berarti taat kepada Allah. Ya ko mak birejama ki. Apa juga ki lo masigi napa mas sampajang para nabi tero dari masjid ke masjid apa menrek tadi mas sampajang makotoro di acinrolai berarti taat kepada nabi. Maka di pungala ta'ala faqad faza fauzan azima, ia tu tahu pakala lupui. Makanya sampai koyok bima birjama itu hayya 'alal falah pada lauki mai to pakala. Iko de talau tak pakalang ya leta. Ya ko lauki tau pakala, ya lingi hadiah lupo. Apa pungala ta'ala maka pakala lupui. Aga hadiana maka dia nabi tak nigi tau jagai wisam pajak berjamaah ni kalimat ya susionyo ko masigi yurfa'u an hudikal ais pungala ta'ala lega i acipikan atutungal linona mo marepaki yurusu tapi kona dapi waktu sampajang tapi ini jolo mengurusu kalau mak berjama pura pasti mas berjama napolo murusu amuli wa repata malapa atita pungala ta'ala janji baka ngamotau padiki de gaga tapi pak berjama ki tahu mimita ki masusa atita malapa bahkan amu pakkare sumawatang ko mak berjama iwireto nyamang pak galung mak berjama subuh pura mas sampaja subuh mele lo galunna de nama palasoe de panaloro na salai di galunna apa milo mak berjama loro jadi macakki nonri makareso tapi de nama moto mas sampaja subuh tapi asirapi noto napelo galunna mapalanya soe melo iloro melisi siloro nangka
Mancaji mak galut tengeso. Oh kamu pipak kita mata nama susah. Jadi Pak beri jamaah pungala ta'ala lega i acipi kang atutungan linona. Ini hadiah besar. Nah puji mana teh kolinonya. Momi gadui kode na lega i pungala ta'ala acipi kang atutungan linona tatai masusah. Biasa ki mita tau mega dui na mak badareke. Ay mega. Ega padui dah siap dareke-reke. Magi nak koro, de na lega i pungala ta'ala acipi kang atutungan linona. Sini no masalah melebihi kadere. Jadi berjalan ke masjid na pemenrek terima sempajang. Ipenrek terima sempajang inor ya semi'raj. Idi umat na Nabi Muhammad na rekomas sempajang kita ya satoi mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Itu kemas sempajang kita miraja na to matapa jadi itu to matapa kalima kisah susiwan ni peringatan mi'raj ya kalau leto ni masih gi mak berjam arti peringatan Isra dan Mi'raj kalima kisah susiwan ni magai na ipenre nabi terima sempajang ni magi na deh pada perintah puasa ya kiringam ni seke pungala ta'ala kirim lalu Jibril oko milino tajang ni magi sampajangnya nabi ta sendiri yakka ipenrek malai aga hikmana iro sampajangnya maka nabi ta as-salatu miftahul jannah yaitu sampajangnya pak goncina suruga. Jadi melo yo bijolo nabi tamitai suruga napa yale goncina. Utanege ko maliki oto ke gajolo taparesa goncina atau otona. Otona. Otona jolo iparesa aga merena maga warnana maka simoga isa maga ipoji pi makanja pi lepoji yalli atau cicil napa kiale goncina pake ni ya tappa goncina jolo iparesa maga goncina de parepa sotona makotoro na ditaro ipenre jolo mitai suruga pura nita suruga naita isana naita lalange menre suruga napa yale goncina ka goncina aga bangsa naita nabi tokko suruga ro iya mega gato na rampe nabi ta asang okko suruga makun rai berarti mega toro paling makun roko suruga apa syari-ari makun rai na pawasan na nabi ta maka disa suruga ye masih ta makun rai isa suruga Fatimah ketua kelas na makun roko suruga Fatimah Khadijah aja memena Bunda Atika saya makun rek berarti mega tu paling makun rek ko suruga muya na patawisan na wase makadok ko impasa mega makun rek ternyata ko suruga mito makun rek alasan nampai mega makun rek ko suruga apa itu makun rek menyamalat tama suruga dena padi di oranewe pamina pagaw makun reye arwa babanna suruga mobi najagaini sampajal 5 wattunna napasukuni puasa ramalanna nasamponi sirina si basirina lakaina yang keempat naturusi ni lakaina apa mina pagaw arwa babanna suruga mobi Baba pertama iya tola bu, baba kedua iya tola, babu Rayyan babana papuasa iya tola bu, babana sampajang iya tola bu, arwa babana suruga mu di makun raya pagaw apa iwe, jaga sampajana mapuasa ni sampu sirina turusi lakaina, iya lalu makun raya degagai lakaina, telu lalu nih.
Na jaga ini sampajana, mapuasa ni, na sampun ni sirina. Kade toga na turusnya pada toga lakaina. Ya talu ni nyaman na makun ritama suruga. Napa ni kasina makun rekotama ni suruga? Amode na menre suruga lakaina na salah itu. Na salah Dena padi di ronewe, menre di suruga, tapi kode na tama suruga baineta. Sak baraki nagatanya jeta. Magai arrijalu kawamuna ala nisa. Iya tu ronewe, pemimpinnya loko makun reye. Nah iya pemimpinnya bertanggung jawab kepada orang yang dipimpinnya. Ya kodena sempaja baineta, amu pas sempaja ki miki menre suruga nagatanya jeta. Si wali. Ya kedua bene dina sempajang. Lele wali. Ya capa-capa mosi di bene kota mo suruga. Sini no masalah malabi yang kadere. Tapi naita nabita lalangnya menre suruga marajing. Tapi maka ada bita angkat talu teknik na supaya manyamangi menre. Maka de guru tak ya kumeki menre bulu kurangi berat badan. Menyama tutuka aku maringa-ringa ngale. Yang kedua aja namanya kata bawah. Yang ketiga kuang kami lota kiring, kuang kami tapakyo kuyasi bulu akiringa ngimenre. Aling helikopter na wicang menre. Makotoro kumiki manyaman menre suruga idi orang newe. Aga yang pertama kurangi dosa ta. Aja muta pajasi sama dosa. Kurangi. Tapi cara mengurangi dosa. Tuda ki maringkalinga bicara agama, majelis pengampunan dosa. Ipede mita ki tudang ko agama cerita yang kalinga, pede mega dosa tak dena. Teka-teka aja ta boleh bolanta talau masigi mak berejama, si di teka aja si di dosa tak dena. Wa atbi sayyi'atal hasanah. Ya ko pura kita salah to pogau anu tas salah, pura kita salah pacin rolai gau madecing beratas sampui. Ini caranya mengurangi dosa. Ya kau makura dosa menyamang amala ipogau. Menyamang ipogau berarti mega bokot tama suruga. Yang kedua, ini orang newe kumanya meloki menyamang menre suruga kurangi beban. Ini lagi sila da menre mesiki bawa gagah. Kurangi beban. Dua beban sehingga idi orangnya silak dan menrek suruga. Aga almalun wal banun. Almalun waramparang. Kega yedena halala tapun naimi. Laudara mesangi lokal lisu. Dia apa kadar lokana. Tanya tu padangkan loka. Berarti lokana tahu meki menre suruga notongi ki loka. Upama ko dotun rumo, ko telu ni kontainer. Nama pamula bicu, jauh mani mesalo kana papaja. Telu to motongi sila dak menre suruga. Makanya kurangi bobang. Peko cara kurangi parewe lokana tahu puritin nau. Capu apa nih? Cicil-cicil minimal tobakan nih pemutihan. Kurangi dosa. Elo kami wasanga mewakili yang lainnya aja nih paumanang. Yang kedua albanun wija-wija termasuk keluarga naro. Apa anak denas sempajang beban miki menrek suruh nak doke kiki. Apa to manitu dek to gaga mas sempajang. Mak doke to. Makanya kurangi wan, kurangi manitu. Aja janda itu anak itu. Kurangi beban artinya dakwah apa ngajaki. Nah,
asam pajak kona manitu, asam pajak ko manitu. Kode mo asam pajang apo ko matu dek to. Kode to na asam pajang apo ta? Mancaji pedek mega mak doke. Pedek mega de na asam pajak tanggung jawab tayawa. Pedek mega mak doke. Sila daki mendre suruh ga iron pe kurang beban, pe ko cara kurang beban. Apa ngajaki? Amode na kan na hidayah ta pengajaria ko mapangajamoki lepas tanggung jawab ki. Nabi Nuh alaihissalam aserara tu na 50 tahun mapangaja. Tapi bainena de nang kali baca, anakna de na memang sempajang, de metama. Makanya lepas beban Nabi Nuh apa magi mapangaja. Ayo coba ada nak pengaja mak dokek mana nih? Makanya kurangi beban artinya apa ngajak dakwah kepada menantu, dakwah kepada tetangga, dakwah kepada sininna yang mana wedding idapi itu apa ngajak pungala taala malengi hidayah tahu. Sedino masalah lebih kadir. Yang ketiga supaya menyamaki mendrek surga akiringa ngigagata. Aja tak kada ikiringa pak matu ko anakku mate pak matu na kiring muka tuh maka di guru tak kali sidin rek baka sabbo. Baka sabbo. 10 hetto salayangi galung ia banding ngerangi anak tar malapi almarhum 50 cakbu. Ya tope apa sih? Kuning ngeratoi. Lebih baik ini makiringangi. Dalek tatalu yanrei capu ya biape meng ipake sabuk mancaji palulu ya berengi diimpakkan ya natu ya saya kiringat tama suruga ini tuh monro tuh ya berengi ya kiringangi tama suruga ibalance ko na puji pungala taala ya natu monro tajak ke suruga sini no masalah melebih kader ya naron apa guru nabi terteknik untuk tama suruga puri naita suruga ipitang nilalangit tama napa yalek goncina muamma angka goncina suruga ia kolat tu kokolinoy aja umpakangi wattua apal lebangan ni masiya dia latu dan nabi tokolino tak kajan nak peku batiku pasi 10 tahu apa nih lorong pungal taala yang ngampom masiya dia na cocok ke buat cili-cili bola na tahu mesti pasi 10 tahu na peku batiku pasi 10 tahu. Nah dia kata macu kak pak, dia tanya kak punggawa. Angke Abu Jahil maile agas itu nupogok Muhammad. Magas mutak kajenna. Nah kada pole kak napajok ke pungala taala wani dari Mekah ke Palestina pemenrek tarima sempaja mita suruga mita neraka. Siana mulao wani mana? Siana muangkah yolonom po pak jarangnya. Maka dia Abu Jahil melomuko pawi ko pasipulung ko tahu. Maka dia bitatina na iya narutak ka jana kapeko cakaku pasi 10 tahu lupawi maka dia Abu Jahil melomok pawi ko pasi 10 tahu nah kada iya deto na pakai waktu Abu Jahil masuk mangobi talu misulapa non regora 10 mana ko pak kampung angka barita melo yang kalinga pole langi cinampak na 10 tahu 10 ngi maka iya na bita menre si di onrom matanre agan pagau mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj yang pertama. Ia yakin rolai dia. Jadi Nabi tajolo mengadakan peringatan namanya apa aslina wanina. Elena peringatan ketua panitia adalah Abu Jahil. Ajar Abu Jahil panitia pertama tuh peringatan Isra dan Mi'raj. Si ponangi pole Nabi ta pole mamiraja tuh meloni apa pura ni palak ba makaroko sampajangi tapi Nabi ta meloni terapkan sampajangi na sebire jama tapi apa boleh buat natiasya Abu Jahil mas sampaja teh kota nang oko bersih haram si dia apa ngasigi bersih haram ni bawang dene kilorang dene palaba Nabi ta mas sampajang 2 tahun lebih napake waktu untuk makuraga dene palaba iya na tu nalek dapura nabita nasalaita nama kalau ke Madinah akatana adalah sholat berjamaah jadi waktu na pole tanah Mekah
Madinah lepang yo kosi di orang itelak Kuba masjid Kuba okko ni ro lepang langsung masigi nak buah nabita masjid Kuba na menurut sejarah andam ya sona andam i wanina nang sona na wanina nabita monroko jaji masjid Kuba nonro ini mas sampai juma mak berjama ni ro si basaba ero pa juma ni juma pertama pure mak juma lanjut lokko Madinah letu ko Madinah bangus si masigi Nabawi tania bola nak buat tania bola tapi masigi magi apa ime toro na paratika melo patatos sampanya berjama jadi Masjid Nabawi na patattong inabita mak berjama si bawa sahabat pada tanggal 1 Muharram tahun pertama Hijriyah kurang pamulan naro purai na patatos sampanya berjama nabita denang kalan lai berjama na letu matina dinang kanal lai sampajak berjamaah nabita di maka dai sahabat wala perlui berjamaah na perluangi berjamaah dena wajikan ni apa iko wajib madosa mana teko dela berjamaah tapi na perluangi magi na perluangi ro setelah mak beri padila nabita maka da iya ko angka ki jagai sampajak berjamaah yadkhulunal jannata bighairi hisab ipatama kimatu suruga tanpa hisab dene ni parissa kimatu totama suruga je melo purami mana naita nabita purami ipitang ko suruga maka da onran matu suruga ye onran pak berjamaah dene parissa na tama matu maka dai pun Allah taala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara ipak berisi ipak berjama itama suruga atau mitau iripunna tanpa hisab ding parisa-risa na tama sini no masalah melebihi kadere membagi-bagi naringi pungala taala awatangan untuk makala malakang angkai Napoleon nabita pole mamiraja yaitu sampajang isa na miraja sampajang mak berjama makorno contohkan nabita ya ko angka ki mas sampajan na sebe berjama macin rola ki ko nabita pungala taala maliki hadiah lopo iro hadiana na lega aci peng atutungan dinoe masuk surga tanpa hisab membagi-bagi na linggi kuota pungala taala ya saya kira demikian sempat sampaikan sinin na 75 ribu pungala taala membagi-bagi oleh makamalakangi subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.